وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله. وأشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمة التنزيل هو أصدق القائلين: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwenye kushukuriwa, mwenye kumahadiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allah Ta'ala shibla tafsiri Qur'ani Surah Al-Baqarah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tafsiri ya karusa ambaye jibura zugula wa itagareze na wahanune. Katika hukumu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala choke chifahame chielewe wakati wote ambacho hukumu anachokomana na aya na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambaza umri mtali wa kutagareza tafsiri na kuibirira tafsiri insha Allah Ta'ala. Mwenyezi Mungu anachiga fahamu yake ya kubirira tafsiri na ya kuelewa Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo tongera bamitu yote ambayo tongera bamitu nisikufosa insha Allah Ta'ala. Shifasa ambaye ayatul munafiqin aya zinazote ambaye kuanzia aya mtandatu mpaka aya 124 Surah Al-Baqarah yasimira ambaye wa munafiq, lakini aya ile mwengasoma ya Rabbil Nashan yasimira ahlul janna na malipo ya siku ya dunia, siku ya kiyama. Na katika aya mfungate naho mpaka aya 109 yasimira na Mwenyezi Mungu wahdaniya wa kuchelewa Mwenyezi Mungu. Ama aya 3 soma yasimira Mwenyezi Mungu kisa Nabiullah Adam na Hawa, hivyo ambayo uombigwe na hivyo nguzo mwejana na hivyo lavigo mwejana. طيب ان شاء الله تعالى Mwenyezi Mungu anachika umri na afya ان شاء الله تعالى. طيب وبشر الذين مرك وبشار سيدنا محمد وبشار الذين واجا آمنوا وامنوا وعملوا وجمعوا ويانو الصالحات عمل زين أن اللهم وو وبشار يماني مك أن اللهم وو جنات ونجانا تجري يجينا ويان جناي كلونوا يجينا ويان تحمل تحتها حسياك الأنهار ميتو كلما وقت وس رزقوا نورزقنا وين خانديا جنة أما إنبدا جنة وين إنبدا جنة منها من الجنة ويانو اليوم خانديا جنة واجب من ثمرات ما تناوي أما زيتوني أما يومناوي هذا جنة ورزقا أو أرزاق وأرزاق Mwenyezi Mungu wanekigwa قالوا وغبابينو هذا الذي إنه نيجا ويانو رزقنا شارزاق من الدنيا زيتون لنا نكمل زيتون من الدنيا أما نيجا بعد من الدنيا مدان Mwenyezi Mungu kalonga vino weyano من قبل niambia shikaja zamani zetoni niva kulonga wana Mwenyezi Mungu kalonga vino utu chwala terabihi wa umak mutashabiha chiro kushabiha na dunia zetoni kama na dunia tu lakini tofauti lakini yafanana na wewe wala humuona mmoja namna ni khandeche duma leo liana mkanevani kwa khane lazima nasoe energy soma na ungemvere soma unaweza mahali embeho ukambwa ija sheikh ija inywa gona rahisida lakini bado kuna mliku maganyizi raha kumaganyiza weyano ya mvere weyano Mwenyezi Mungu akagamba khandeche dumare wala humuo fiha fil jannati khiyar ndani mwa ndani azwajun wanawake mudahharatun ambao vera matahiri weyano swavera kwa tachione male swavera aliyomweza kwa tatakala kwa vera dhahiri kabisa ana sakame hawana mbali ali wakati wose dhahiri ali wakati wose nombase makamveroni dhikra وهم وناه فيها في الجنة لما جنمداني خالدون نواهشيمو أواتو على ذي وما لمك نواهشيمو بكا مياكا نميلين نواهشيمو
kazi kulonga na kazi kuna subra lakini unauka kafiri unauka munafiq unauka aasi Mwenyezi Mungu ndio kulonga kwa kazi yone wala hata kunusa kwa kazi usema marka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahdaniya wake marka achinize baadaye Mwenyezi Mungu achinya janna طيب marka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamgamba huyo si ambaye dunia natumike bedi Mwenyezi Mungu kama zake matunda ana si wadal bidhamalo ama kwa shagawe maleo unaga mamweni yako nonga zaituni tu sipaka Mwenyezi Mungu zaituni akweta ngozi kwako unaga manonga nyama iko kigwe tu wanaona kweli ya tu kwamba kukutamu kama wanaona kweli nonga nyama sipaka sawa tena وأترى الله يطوف عليه ولدان مخلدون بأكواب وبارق وكأس من معين وأترى وزارودو في وانبا وزاجان با وفري ورودو وكفرودو ويانو سوغا كان من يتبع غوست أهل الجنة ويانو واتومي كرام با ومؤمنين واتومي كرام مؤمنين مكة عينو يشكان بلاينو مكة وبشري وبشاري سيدي منا حنبال يوكالوا وبشر وبشار سيدويانو الذين واجا آمنوا وامين مك وبشر تفسيرين ويانو نكما أمرك فتاتشنو شيرام كما شيخ أو غوريو وكالي مك وبشري وغامبي أو غوريو الذين واجا آمنوا وامين منيزم وغامبي أو غوريو لكن أو غوريو سي أو غوريو أمبا يدوني أمالي نجانا وعملوا وجماني أمبي عمليه وبشر الذين وجماني وبشارين وجماني أوغوري الذين واجه آمنوا وامين منيزي منامشو محمد ليتي تبوباك وعملوا وجماني ويان الصالحات عمليه وبشارين وغامبي حنبالي وغامبي أوغوري ويانو أن لهم ومرك ونمباني أن لهم جنات ونجانا أوغوري جنة مك جانا يقولون وتجري يجينا ويانا من تحتها حسي جانا من أنهار من تحتها الأنهار ويجينا ميتوان يا جانا ويانا كلما وقت واسمك رزقوا نوارزاقوا منها من الجنة وقت واسنا كويز أرزاق كلها كويجانا نوالي تيروي من ثمرات متون كامدا والرزق أرزاق وينهيبوا ونقام بمتون الجانب قالوا ولونغا فينو هذا الذي يجا ويانو رزقنا نشكا أرزاق من قبلنا في الدنيا ويان من قبل مناكب بيدك في الدنيا longozi awali ya kikaja mwa dunia wema tunaona kama mwa dunia na ama matuna ya mwa dunia ya kikaja Mwenyezi Mungu anasema wa atu cha wala tarabihi wao mutashabiha bikushabihana bikufana na wayano lakini sifa zetu ni saja mwa dunia ama lakini matuhu yanakiri yanabreza naho yanaubuna zaidi na hana baraka zaidi wayano walahum maturashidu male walahum wa fiha fil jannati wayano ndio mwa jannah azwaj wanawavere maka wavere hakunga bili hakunga masarufu hakunga kuwa bure nguo bure shiratu hiyo hakunga mafuta hiyo nenga masarufu yangu hiyo nenga vino hiyo hawana nguto hizo azwaj ni wavere wa mudahara ambaye wanahirisha kabisa hakuhitaji chinga hakuhitaji wewe basi wahum wana fiha mrani mwajani mrani fiha fil jannati de في هاي الزوسي بزكوي جانا مركا وهم وهو مركا أهل الجنة فيها في الجنة تبني ما جانا منان خالدون نوايشين مو مركا يجب أن يزمون غاتشي هاي مركا طيب إن الله من يزمونه لا يستحي يكون صني ماله أن يضرب إن أمامه مركا أن يضرب جمع ينفع مركا مثل mfano wa ma wachino baudha kamambu Mwenyezi Mungu marka ajamanya chino kama mfano wa umbu Mwenyezi Mungu akona soni male marka kama fawqaha ama chikuru cha mbu hembo yan ama simba ama mbogo mnungu wa umbechi chino kama mbu chidodo ama chikuru kama mbu marka Mwenyezi Mungu akona soni male marka aina makina sababu Mayahudi na Manasara kama vino
Mwenyezi Mungu ambebe la munisaba ila maombi lamba awadhabe awasumbule awadhabe ambayo wamaabudu ni sawa. Mwenyezi Mungu mbona akiumira mbali ungamba mbo haina sakana, haina nyama, haina mavuha, haina mbwani. Mwenyezi Mungu ana haki gani ya kuuma mbwa? Mayahudi na Masara valo hilo. Ya kuuma mbu. Mwenyezi Mungu ana haki gani ya kuuma mbu? Mwenyezi Mungu anambula Mwenyezi Mungu yaonge mabudu mbwani. Mayahudi na Masara valo hilo na munafiqin. Maka Mwenyezi Mungu awajibu ya maka. Agamba inna Allah Mwenyezi Mungu huyo kutoka na hivyo la yastahi yakwana soni male. Ay yadriba ina amamae ama ina jamanya ama ajamanya chidu waya mfano mathala mithali waya ma chidu ba'udata kamambu au fama chidu waya fawqaha bashirren bukulu mazmu ina achiumbe mazmu kwa Suleiman fa amal ladina waja lakini amanu wa amini Mwenyezi Mungu fayalamuna wa manya wayanu wao annahu mbulina ambaye mnunga umbe mbuino wewe yano alhaqu ni haki Mwenyezi Mungu mbuino ina ayumbe ila Mwenyezi haki Mwenyezi Mungu ana uwezo wake yana fa amal ladina wajawiyan amanu wa min Mwenyezi Mungu fayalamuna wa maja wayan annahu mbuino umbigo yo alhaqu min rabbihim ni haki ambaye kuna Mwenyezi Mungu ambuli ya haki Mungu ni mkuu wa maja wa amal ladina wajana kafaru wa kufri yanao فيقولون ولونغا فينو ما هذا أراد الله ماذا أراد الله Mwenyezi Mungu ino yunga mwani ماذا أراد الله ماذا ino mbuino أراد الله mnungu yunga mwani kumba بهذا مثلا مثالين يمبو mnungu kumba mbu mnungu مثالي yambu yunga mwani yudillu waga bihi kwembulio kafira wengi waga kwembulio Mayahudi na Manasara wao kumashughulia imbuvi umbigwe waga kwa hivyo kwa kufia kwa hivyo wayahdi bihi wengi nao marka wa haruna wa kafira wengi wanao wa haruna wayano waislamu wengi wa haruna maja mbuyu mbwa Mwenyezi Mungu kumbane haki wama yudillu bihi katika mithali ya mbuyo hakuna mrako agamale illa alfasiqina illa mufasiq ni yako agira mbuyo peke yake fasiq na munafiq na yahudi na nasara ni yako aga lakini mutaqin muumini wa islamu wayano wa maja mbulina ina ni mbulia haki kwa Mwenyezi Mungu طيب marka Mwenyezi Mungu ni mkulu komba kachiru kana kulu marumira kana gina mwili wako kana kumaluma ambaye wewe dambo wezungulusa wewe kwezungulusa na kachira kulu ni wewe lakini kana kuingira mwengu kana kulu mashakaru wako wakaona kama ni shiri chikulu kama si kusumbua hata kama utakosea marka Mwenyezi Mungu ni mkulu ukasinyambu nao haina viga ambayo ya kutosha haina mesa ya kutosha haina mavutu ya kuiva na ukona mbona haina ikome kupata vuha pata nyama maka Mungu ni mkulu maka Waislamu wengi waamini Mungu ina mbuino kiumba mbuli ya haki lakini makufari wengi waga kwembulio طيب inna Allah Mwenyezi Mungu marka la yastahi hakuna soni mali marka sababu nuzura kachilonga kana haya yo yano Mayahudi wabisha imbuino Mungu yunga mbali طيب inna Allah Mwenyezi Mungu marka la yastahi yakwana soni male ay yadriba ina amamahe ama aumbe masala mithali ma chino ba'udhata kamambu ama fama fawqa ama chuchirembu fa amal ladina lakini waja amanu wa amini fayalamuna wa manya wao wayan annahum buyoyo haqqu ni haki min rabbikum Mwenyezi Mungu mburi ni haki wa imanya wa amal ladina wajana kafara kufri yanaho fayaquluna walonga vino madha mbani marka arada Allah Mwenyezi Mungu yunga mbani marka bihadha mathala mithali ino mbuino Mwenyezi Mungu yunga mbani
yudhillu waga bihi kwembuyo bada kwembuyo wayano waga kafira wengi makufari wengi kwembuyo waga wayahdina wahanuna wayano bihi kwembuyo kafira waislamuna wengi kwembuyo wahanuna wama yudhillu hakuna tunagema bihi kwa ajili ya mbuyo hakuna yonagema leo wayano illa nage fasikh yani fasikh alladhina waja yanquduna wavurire marka ahad Allah bana Mwenyezi Mungu waivuna min ba'di baada marka mithaqi baada wakaikaza iparani baada wakaikaza baada yake bana waivuna wayakhda'una waidumuna wayano wadumuna waya ma chino amara Allah Mwenyezi Mungu chino amrisha washidumuna na chino gani marka an yusula ina wahaririya ukolo wao kwa hivyo ukolo udumula wayufsiduna wafasahadiya wayano fil ardi msangana wafasahadiya ulaika aw marka kum wa ulaika kundijo marka kum wa al khasiruna wajaba khasarike marka kundijo marka wajaba khasarike طيب marka wana wahi marka ni wa munafiq kasora mbali Mwenyezi Mungu Muislamu soma mtumangu kumtabu asoma mimi kuna mimi kama ni Mwenyezi Mungu soma vitabu vya kuamini soma wa malaika kuamini soma baada yake na wavune baada marka na huyo kafiri bako kuvuna baada Mwenyezi Mungu alaye baada kuitoboza na kuivuna wa amrishwa na wa ndugu zao na wa harisha ndugu zao sono ukolo sono mtu mule sono kana ukolo wako marka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala achira ngavina marka alladhina waja yanquduna wa kudumula marka waivuna marka alladhina waja wayano yanquduna ni kuvuna marka waivuna wayan ahadan balani ahad bani yani marka ahad Allah bana Mwenyezi Mungu waivuna ni marka min ba'di baada marka mithaq baada wakikaza baada kana waivuna po wayakhda'una waidumula marka icho amrisha washudumula wayani bani marka ma amara Allah Mungu ma chiruchia marka amara Allah Mungu amrisha na bihi wao wachidumula ayu sala marka yadumula ni marka ayu sala في القربة مركز وقاموا أماني مركز وقالوا مركز محاربيش سنمو دمولة ويفسدون ممسكنا وفساد يا ويانو وزنغا مكانيسا كتابنا وشي بدلا ويانو وفساد يا مركز ويفسدون في ممسكنا وفساد يا مركز ويفسدون فساد في الأرض ممسكنا وفساد وزنغا مكانيسا مركز أولئك كون يجوا مركز هم وهو الخاسرون وخسرنا طيب الذين واجا ينقضون وفنيره أحد الله بان مجازم ويفنيره من بعد ماذا ميثاقي بدبان وكيك بل وكيك كازبان لا يكن بلاني ويفونا ويخضعون ودمولا ويانو ما تنوشي أمر الله منه أمر شناه وشدمولا chunamba marka ayu sala wa haririya ukolowa ulungani shaudumula wa yufsiduna fil ardi msangana ufasadi wa zangama kanisa ulaika kundijo marka alipatikana alama hizo soma hum wao marka hum ivoza kwa marka hum wao al khasiruna wajaba khasarike marka kaifa takfuruna billahi marka vivihi mkamkufurisha Mwenyezi Mungu kaifa vivihi kaifa takfuruna billahi vivihi mkamkufurisha Mwenyezi Mungu wenu wa kuntum wal hal nyuwe amwatan namu chirumale namu wafile namu yuko mdunia ba mdunia binadamu kama yuko bwana haikulimale marka kama mtu alisoma kama hata mdunia soma vivi marka mnungu marka kamkufurisha marka طيب vivi hiyo mnungu kamkufurisha
فأحياكم مركا كم يوساني وكنتم نواجه ويان أمواتا يجمعنا هميتشينو أو فأحياكم كم يوساني كم يوساني وان ثم بداك يميتكم ثم بداك يميتكم كم يوساني مركا ثم بداك يميتكم كم يوساني طيب ثم بداك ويان يميتكم نام كوماني ثم بداك يميتكم نام كوماني ثم بداك يحييكم نام يوساني ثم بداك إليه من يزمون يهي ترجعون نام يقواك طيب طيب Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala achika bila marko wahdaniya wake wayano Mwenyezi Mungu achilonga vino marko mnonguyo kumbeka kulonga anu ya kumba abantu marka mnonkana baka umba abantu wayano haina haja marko ukoenu mtu male marka kaifa vivihi marka takfuruna wankufria vivi bila Mwenyezi Mungu wenu wa kuntum wal hali yeye Mungu kufurisha ba amwatan na mwaja na hamu chini mmoja na hamu yuko bado fahyakum kam gosa wa kam yusani thumma badaka yumitu kuna mkomani naho nizam komani naho wayano thumma badaka yuhyiku naho nizam yuseni kaneva bamnungunuyo ثم بداك إليه Mwenyezi Mungu wayano thumma badaka ilayhi Mwenyezi Mungu wayano turjauna na mambo yako wake siku ya kiyama maka kana baba Mungu huyo hali yako yote bajana na yeye haina haja marko mkufurishe mali haina haja marko mnemere mali togole waya طيب marka كيف تكفرون بالله فيه كفر Mwenyezi Mungu wenu wa kuntum namuaja wayano amwatan namu chintu baba namukozo mazi yetirwa ambaye mahali yaumbigwa yamusha mtu yagusa makombe kula wafili kula wameno werekwa wafawala kwese waikala kidogo wala wameno wakamtu mjima wasola mbere wakamtu mjima wazeheka lakini asasi yako asali yako ni mazi yakhruju min baini sulbi wa taraib mazi ambaye yanala ambaye mogosi yanala ambaye mogosi mazi yanala ambaye alimdani mogosi wa mochigosi cha ngosi yabrika weyano yanagira mwamvere ismarka sadalaga ile mja weyano yasomaha ja weyano ismarka lazima ada ambaye galokabana ismarka sadalokabana marka يخرج من بين الصلب وترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر marka nema weba asali kwa nani mazi ya piriki ya gere mahali tukumbuka mazi haina haja marka Mungu kumkufuria marka طيب كيف به تكفرون من كفر بالله Mwenyezi Mungu wenu wa kuntum namwaja muatan hamichin mal fayakum kamumbani marka fayakum kamumbani kamgosani wandu thumma baraka yumitu kadam komani nao lazima yakama lazima thumma baraka yuhyikum lazima yusirina kama ni mkaanza au siko lazima utakamamta thumma baraka ilayhi Mwenyezi Mungu wake marka turja'u na Mungu wake marka mnumba kana bahari yako yose mwe dunia kutumika ajira nayo yeye marka haina haja marka Mungu kufurisha marka chanyo Mungu marka alladhi Mungu ni yuja wayano huwa alladhi huwa ni yuja waya alladhi huwa Mungu alladhi ni yuja wayano huwa Mungu kama huwa Allah ni yuja wayano huwa Allah alladhi ni yuja wayano khalaqa lakum umbirani wa ma fil ardi khalaqa lakum kamumbirani wa lakum nyuwayano ma fil ardi mamsanga tose umbirani wa mayungu mategeti makoko malahi mbani bosi bose msanga mumbirani marka mje mrahisi de marka jamii arvose bi mamsanga somsanga umbirani wa bozi ngombe pakaja maza kumba bozi makoma maja umbirani wa marka طيب بيانامو marka niyo mbiru ثم بارك استوى
kaichumiza marka ila samawati kaichumiza kaihinda bila chihanda kwa ajili yani kwa ajili yenyewe marka fasawahunna kazi jasanya marka kazi jasanya sab'a samawati fungate Mwenyezi Mungu kazi jasanya marka kwa ajili yenyewe marka wa huwa Mwenyezi Mungu huyo marka kulongwa hano bikulli shay'in alimun alimun nacho marka Mungu nuwe marka huwa alladhi Mungu yuja weyano khalaqa lakum amumbani nyuwe marka ma shiru marka fil arli chimchina mamsangamdani jami'an choste Mungu kambana nyuwe marka wewe farlo mwenye weyano matunda yose wala kanda yose mkuja Mungu kambana nyewe thumma badakana istawa kaichumiza kaihinda weyano ila samawati kaihinda weyano bila chihanda lakini wajaro kazanga nyumba wezekana bwana kwanza asa alisoma kwanza vihanda soma wakora engineer soma yeye hakole engineer male yeye hakole vihanda male kaizanga kwa amali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa asaidia male fasawahunna na kazirasanya weyano sab'a mfungate samawati mati mfungate nao kazirasanya weyano kabla chihanda lakini wakazango rofa weyano wanakusema kwa hasi waikashame tuweka viuma na waina vianda kwa na dakai lakini Mwenyezi sifa mali weyano zose kazi kamna na mose na wa huwa Mwenyezi Mungu wa marka bikulli sha'al yachidu marka alimun ana ilmun aho kila marhala ambayo Mwenyezi Mungu ya Mwenyezi Mungu achinya weyano wahdaniya wake طيب marka kanevaje rowe ukamleka mnungu kama huyo marka obasanga ngande wabasanga kumjera malami mumtu wa magara lami mtonga fili zangu afire obatamaika ngamba nyama kala mambo amezafua paka lami ama kusahirinda wala kumzinga zingalungo huko ametamaika ngamba amezafua ama kusanganga au wakusa nyama ngamba nyama wakuzinga zingalungo ngomore zako wazema sikangu kulanga akuingiza maika vina kama wamezafua kama nyama msakuyibula ngani wala kuzira ngomora mwana na mwemba ngo mwezi mbira wakinza maika kama nyama toka nyama na kwa na mitimiti yako chukunga malo ya ama afasa mrubani keka alaba hadera kuruka hadera kufunga somi hadera kuhaka ambaye hata abasandera yake voja jana maikulazi wa kasni kwa hadera kuimanya agambo ne sheka basi nyama namu ambe aona sasa aona mbwa nyama kuduka ni malaika mchume aona mbwa ambe akuwa mbwa ni vile yano asijata hadi yana masinya puluzi ya gavino kuna mbwa yano hapa fona fulani yano alafu msawi kaneva kugambira mbuli yo busara wake akugambira mbuli ambaye mbwa huyo mtombo na kama mbwa ndio akulongereza ya mwana sewa jana tofatore basi usekera kugamba ni vino ete ngombe kundu ama ete ngombe kungala kwani tago ndio shanga ngombe kungala hakuna mali baka sona kama sasa yo soka msigara krizo ni wale kina mahezi majahili weyano na makufri weyano na ukaneva uno uwezo mkome kaneva uno uwezo mstari uno uwezo wako na kumtoa mkome ndio sasa ama mshakapanga bimwesi ni kafiri weyano طيب marka marhala cha hivyo marka wadhukurukum bukani marka idhu wakati marka hala cha hinyo Adamu ivaumbingwe marka Mwenyezi Mungu wakati achumbe suwe dunia mndani chile dunia mndani chanzo chile dunia mndani suwe kisa yetu hivyo chazi dunia mndani cheto Adam na Hawa ilipoanzia kumbe dunia mndani Mwenyezi Mungu achishinya hana watu wadhukurukum bukani marka idhu wakati kumbukani qala awagambire rabbuka Mwenyezi Mungu awagambire weyano lil malaikatu aw malaika awagambire vino inni miye ja'ilu langa jamani weyano fil ardi nano msangamdani khalifatun ma khalifa nahalo khalifa lakin dahalo nanga jamani dahalo yuna hala la mtu apatikane na nchini weya baba yetu kafa
بدأ kuzaa tu ya waja wakula warekaza na soma watazetu wafa uona wafa soma nashtakula soma na chife wanataka nazara kena wana na wafe baka nda halo marka khalifa tamana kadif amara ni mashahidi wayano fil ardi hiyo ni la gaina mumsa mashahidi baona ya malaika tuligo so gambi waona mashahidi makatu ya قالوا نوالو قبل ملايكة مركا أتجعلهم وجمانيا ميا فيها في الأرض مركا نوالو مسانغامنا وجمانيا ميا من يفسد أكفساد يا فيها نوالو مسانغامنا أكفساد يوم سانغا Mwenyezi Mungu ongojamanye mtu akufasadi umsanga wayasfiku na waitira wayan dimaun na waitira dimaun na waitira sakame ونحن سوبا نسبح لتنقوذ سورة المو بحمدك تكون هذه السورة ونقدس لتنقوذ ويا لك وي خالا منزلون لك بابينو إني مي أعلم سمانا ما تشدو لا تعلمون تشدو هماني زمي هماني زمان تشدو ماني زمي نيو هماني زمان وحرم راكو زنقلوا بيني ومانيا ويتان وآدم ماذا sawa alafu mgatima soma tama hii mgatima na mashekhe nezemna mgatima na ngalaze wa chume wa kuanga miraa sona komana sona dhulmi yale sona tumio maasiya tumio shirka mgatima na ngalaze mashekhe na manabi naam marka malaika wakadangwa hivia watulia vulike zinia mara wavulike zinia طيب marka mwenye aino marka sonawi tafsiri katika tafsiri ndio kama vile Mwenyezi Mungu akaanza kuumba binadamu katasiza na malaika Mwenyezi Mungu hapana sio hiyo ni makosa mno watasema male lakini Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu mtumwa wake Mwenyezi Mungu kumridhisha Mwenyezi Mungu katoka kumridhisha sana amridhishe kamgavi Muhammad wakati Muhammad kufaru Maka wamdagala Muhammad akutika sakame Mwenyezi Mungu mtumwa chamba Jamil basi Muhammad mtumwa wangu na huzulika sana itika sakame kama kama vino mno kama vino witari usevino amatua au kudanga usevi Mwenyezi Mungu aburbulisha witari Muhammad akamalla tari na amana kwa sababu mkati mama mkalo ambaye mashaikh masahaba wao malaika Mwenyezi Mungu ambaye Muhammad kawafia Mwenyezi Mungu na afia na kala amana Abubakar عثمان علي صحابة رضوان بلال عوف عبد الرحمن بن عوف سعد بن مالك أبو هريرة أنس بن مالك علي عباد بن جراح وهي سورة أوكمر ولا وامور يقوم تبناها واري شواسة مش بقول لك سوما ما كمان يزيمون سبحانه وتعالى أنتم واجويكم تبغاكم رزيشا بكاك سنينا lakini kama Mwenyezi Mungu bakaomba msamaha kwa malaika katasiza nao hapana nungwe mwenye icha kungaomba bila kutazana bulosi anaka bakun as-sama ukasema wapi kun galuka fanya kun galuka bas amana ndio point marka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama wadhkuru kumbukane idh wakati qala rabbuka Mwenyezi Mungu wako agambira wewe agambira malaika inni niye Allah ja'iluka na ngajamanya wewe filana na msangamdani khalifatan fil ard na ngajamanya mdahal msangamdani qalu no alonga bila malaika atajalu ngojamanya mia fiha fil ard na msangamdani ngojamanya wewe man yufsida kufasadi ya fiha arlimdani wayasfiku na waities dimara itirasa kame na komare na shikana mapanga na waitirasa kame wanahanu Mwenyezi Mungu suwe nusabbihu na kutasbihi suwe marka ma tasbih maana yake ni kugahirisha na kugahirisha suwe bihamdika na kukumadi suwe wa nuqaddisu laka na kukuze suwe marka qala Mwenyezi Mungu alonga bil inni miye a'lamu simanya ma chilo la ta'lamu chilo ni hamani zenyuwe mimi simanya zaidi marka طيب
wa'allama marka Mwenyezi Mungu akakaza kumba kazi yake marka kumba Adamu na Hawa wa'allama Mwenyezi Mungu akanamhinya Adam akamuumba mpaka akamhinya Adamu marka al-asma'u kullaha kamuumba Adamu kahinywa mazina yose ya dunia mazina yose ya dunia Adamu kahinywa inaoneta ng'ombe etangwa mpunda etangwa chirichiri nguruwe simba nyama suwa vino mategiti khande zose wala vinu manyama yose Adamu kahinywa thumma baraka Mwenyezi Mungu arallahum kama magira marka angali kama malaika marka Adamu kusoka hinywa kakaji kasoma ada hasa au kamali marka arama Mwenyezi Mungu kazi maza kazi bandiga marka kawekia wazi kama magira marka al malaika na umru wao Mwenyezi Mungu akawetira hivi vya bosi anacho kasheta keta simba imwe kaitimaliza keta nembo kaitimaliza faqala Mwenyezi Mungu faqala Allah Mwenyezi Mungu nalo ngavira marka ambiuni nigambilani marka bi asma'i mazina haulai vino mazina ke gambilani in kuntum kama mmoja sadiqan kulonga shirika malaika hasha lillah ni Allah yakura mchezo kabisa wewe kana kafika Allah ni mchezo kama kafika Allah ngangande suyoma singangande yoma Allah jalla jalaluhu kulu kabisa wewe singangande mara طيب nagama malaika wewe ngambani ma vitu vya mazina yake ngambirani malaika nagama qalu nagama subhanak Mungu kuna zahira kabisa una shari kabisa wewe subhanaka maana nini Mwenyezi Mungu kuna zahika una shari male la ilma lana suwachna ilmu male illa sibaq wa ma shidu alamtana uchiza wewe peke yake innaka Mwenyezi Mungu wewe anta yuja wewe al-alimu mwenye manya mwingi al-hakimu mwenye kuhukumia ni karama wewe alaysa hada karam ni karama kabisa wewe walaqad karamna bani adam izra wa mak walaqad karamna bani adam ma sha Allah wa hamalnahu fil barri wal bahri binadamu yote ambaye ana karama طيب مركا وانا كرامه طيب قال مركا وعلم ادم له منازم كم هي ويا وعلم كم هي ادم ادم كم الاسماء مزنا كلها مزنا كم هي فاهمه كم هي مزنا ثم بداك عرضهم منازم ambaye kaitira wewe kavitira chaga hala ma kaitira malaika marka haya ngamirani hebu chibasa tembo zara ke الملك أنا معكين كيف وصل شمال فقال لهم ابن أنبئوني نقبراني بأسماء مازنا هؤلاء بين مازنا كيوسف نقبراني إن كنتم كيف مجا صادقا قلوا شديد قالوا نولوا ابن الملائكة ويانو سبحانك Mwenyezi Mungu hauna shari male la ilma lana suwachna ilmu male illa sawwa ma chinu alamtana uchinize wewe innaka wa Mwenyezi Mungu anta yuja weyano anta al-alimu yambaye anomanyi mwingi al-hakimu mwenye kukumba mingi qala malaika kama basi jamani malaika stop Mwenyezi Mungu akatoka kwa Adamu qala anga ya adamu maka ya malaka ni ya adamu anbiuhum wagambire marka hum wa al-malaika hum ya kwa malaika marka anbiuhum wagambire hum wagambire marka bi asma'ihim mazina vino vosi wagambire wahinya malaika falamma wakati amba'ahu wakati adam akagambira marka akagambire vino vya vosi بأسماء وقت عدم كواهني في الفيا فوست مازنات يتموا ريمبو يتموا سيمبا نوتشيري نغولوه ننموا عدم كواهني مازنا يوست الملائكة قال الملائكة هذا ما في المرك ما قال الله له ما يزلوا مكان قال ما في المرك ألم أقول سمعني معلمية لكم نور إني أعلم سمانا غيب السماوات شكوى السماوات شمانا سمانا
وغيب الأرض غيب إسرائيل يكو أرضنا وغيب الأرض شهاسهم سغنا تمانيا سهم سغنا تمانيا وأعلم ناسمانيا نهم ما تشيدو تبدون كفيسا تبدون شنو كفيسا كويسة تمانيا وما نشيدو كنتم نوم كفيسا نهم وما كنتم نانيونا ambaye takutuma kufisa naho marka hamkuchiro ngamachifisa kwezinda zenu sikimanya amo wachifisa hacho msama chidugacho pesa kimanya na hojiri la kuchirama Allah marka we basi msawi marka mngambe sababa henyemba kwa na hana usaru duga na mlango wako na kola kumbeke hivi adada mitiwa kidugae wamwenga bajarami tikomilo moyano auga nakulave akusanga sanga kidogo ambaye hediye ndio yano akuga mana nakulave usayo ma ngero muri apa hanula abiki puruzi marka yiki ya tawal marka wasoma heba kuita ngawya wa hoida ma sar'at inda sa mana kembaniyo nimda kudanga nyawe marka akudanga nyawe asaka puzi kamta akaza komnomo aku sanga kidogo asaka yevuta akagamba sura basu ususa bisula ada basuno atufasa kamili ambaye evutire mu muru wako aitufama ada basura mu musa usuno nako wana kapuzi ama nako wana nambewa atembe wanga sio chona somara fatare bo wanga somara chwa guluse wanga somara chwa guluse so maka washirikina ula kuloma simnungu yoma ulimtu lakini mnungu kama yatimu nura kemanya uyatamu Allah sukutachi timiri male na mashana male para suwe manu qala mayazimu kama bana ya kama vile ya adamu anbiuhum wa gambiri wa bandi waeleze malaika wangu wagambire biasmaihim mazina vitu vinavyoso wagambe wahinye ana ukamwali kusoma asharillah Mwenyezi Mungu anakarama kwa kuliko basi numuri mkulu kabisa wewe tayari Adam nakata kaumbwa malaika wabisha tayari useme ukamwali kusoma naam inni a'lamu ma la ta'lamun ni sima hicho maize mwenye amani zema ni kama hiyo marka au kuna mwali kutare malaika kama Mwenyezi Mungu kama bila marka ya Adamu anbiuhum wa gambira bihum wao biasmaihim mazinane vile wagambire falamma wakati amba'ahum kagambira Adam kagambira mazina biasmaihim mazina kagambira malaika qala Allah mazuna kagambira malaika alam aqul sibani malimia lakum yuwa inni mi a'lamu simanya wiyana ghaiba samawati chimanganya kwa sababu chimanya wal ardi wa ghaibal ardi chihashom sanga chefisa somtanga chimanya wa a'lamu simanya ma chiru tubduna kubande yako isimpotonya sana simanya wama kuntum taktumuna kaneva ichukufisa mazina ndio chimanya kaneva ambaye ukengira maasi ukefisa warugose sana kuone wako mara mmoja mmoja maasi yasoma lakini nunguo ukefisa wewe ukefisa kwa lakini nunguo sasa kutana maasi ya kuona saa kazimanya wakati kuumanya sukalimanya mwezi kuumanya mwaka kuumanya ya miaka kekimanya homkedia bana lakini kwa sababu kwa kedia maka huyo kwa hiyo maka wala iyad billah Mwenyezi Mungu ndiye anazia inshallah طيب wadhkurukum bukani idh wakati qulna ni wagambire maka ama chuagambire jamu takfir Mwenyezi Mungu ekuzemanya qulna wakati chuagambire lil malaikatu wa malaikatu isjudu sujudeni maka Adam sio kama si mwalimu wenu طيب sujudeni maka isjudu li Adam sujudeni Adam fasajadu wa sujuda wa malaika hakuna mtasaidia illa iblisa aba iblisa kalemera shetani illa alemera swa kwa iblisa aba kalemera aba kalemera huya wastakbara kwa iblis wa kana nimbali bayaye awali nimbali minal kafirin kufari iblis awali bayaye na kafir
marka ndugu zangu Waislamu, manye kafiri na shaitani na iblisi wanaemera suwe binadamu hata kuchiona sio marka jero ya fosa mwe wa fosa dini ya Kiislamu waga manangale kesa jini saka washinja mbuzi ya halali kabisa, mbuzi ya halali kabisa kuisoa haramisha uitora vitamini, uitora ngoma, uitora sharara, uitora vinyago, uitora ambaye hamsali ambaye hata kuruka makombe yake makali firiza yake hata hakuzitana haka mazi amehambuza mpaka ije marka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana Mwenyezi Mungu mwacha hanunisha masere chumile طيب wadhkuru kumbukani qulna ni wakati wagambi wale malaika to malaika isjudu sujudeni marka li adam adamu sujudeni fasajadu wa malaika waswa sujudu illa shaqwa iblis amba iblis kalemera kusujudu wastakbara ka kibrisha wa kana mbali ba yeye ana mbali yo minal kafirina wale bani kufar boy aka sujudiyya kulongo hanu sujudiyya kulongo hanu marka sujudu ni jawiyano aka Mwenyezi Mungu amkaramu shadamu sujudu ni jawiyano amkaramu shadamu marka amkaramu shawiyano aka sujudu sababu kumare ikara akutara mishwa damu apa jawiyano kama jawiyano Adamu hababu adamu mare ila karami shudwa adamu طيب Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama yalivyo maka lakini hachukama kwa adamu mpaka mwana sujudi Mwenyezi Mungu bila mnabudu hapana la hiyo adamu ni akaramishwe Mtume Muhammad na wakati akaita ba Isra wa Mi'raj akagala kuanga naye yena akagula samawati ambaye akanne ya akhi Jabrilo no Jabril mana haula ina nambani leta kwa Ibrahim leta kwa vino leta haja malaika kama mama dukeni Mtume Muhammad Mtume dukeni rakambira malaika kwa sema watu ya malaika dukeni rakambira marka jana karama Mtume Muhammad nakaburu ya male jana karama طيب akarama shwaya akaribu shwaya marka buru ya ba Muhammad na akaribu shwaya uchube marka طيب واذكركم بكان قلنا chuagambele malaika chuagambele sujudani ni adam fasajadu wa sujuda wa malaika wasoya amali wasmarka wa sujuda marka illa shaqwa iblis aba kalamera wastakbara fi kibrisha wa kana yuja min al-kafirina iba mana na kafir ni bashara duli wayano ni kumbiti mikulu wayano na usake na minyungu kwa hiyo dosari hawala Mwenyezi Mungu maka iblis jili kwa mama shetani wayano طيب وقلنا مرك بلا يسجد بداك يا ادم قالوا شباب الدنيا سما وقلنا شيمغا مرك يا ادم اسكن طليا اما اسكن اصحاب النحو يا اصحاب اللغه قام اسكن طليا انت وي وزوجك كان برواكم مرك طليانيو الجنه من مجمع توني مجانا مرك كان موسيقى مجانا وقولوا إجاني مرك وقولا إجاني منها من الجنة كما يجانا إجاني رغدا كواسا قبل أن أرلشوا قبل أن أهبوا جنسنوجي إجا كبسا ويا حيث اليوم على الشئتما اليوم على نونجينا إجا ولا تقرب لكن ولا تقرب سنو صغير هذه الشجرة انتوجا سنو صغير
ونوصغر فتكون نوغروك من الظالمين وجا ظلمي نفسي زاو كدي وصما بلانية تنبا مرك Mwenyezi Mungu barani yake anaomba umati hakuwa anapaka umati watu bila mchuma. Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Achukua adhabu wa mara mjano paka watu bila mchuma. Mwenyezi Mungu anakuamrisha mali yano paka mbuja mhinya mgambira mdige. Anakudiga anaji kabla yake wale wanasoma hakuwa adhabu. Baka adam harokadigwa. Chicheto adabu. Na metu hawa. وديق وحانو بلس نموسو غيره وقلنا شوغبا بينو مرك شيمغبا بينو مرك وقلنا شيمغبا بينو مرك يا آدم اسكن تريا انت وزوجك الانبراكم يا انبراكم ما ترياكم مرك الجنة نعم جنة تنمو جنة وكلا إجاني منها من الجنة شميجا من تجيني رغدا كواسع ونفس يقولوا kabisa حيث اليوم على الشئتم مكوغا يعني ولا تقرب لكن سلموا صغير نوي مركا هذه الشجرة متوجة هذه متون الشجرة متون سلموا صغير ونو صغير أصوم فتكون نوغروك من الظالمين وياكم وانظلم نفس الزانة انظلم يزمون وين وكم مجاوة مركا Adam akabire pa Iblisi kada kuchu na minyugu yake na'latullah alayhi keza amga mtuja uje no wakuna hapo Adam katafika marka hafikiri yama yunona nyaduli wangu yamba alemere kusujudu mia yuna kana kandemera weyano Adam kazimiza yana hawa no sababu mtu no kudu matambe wanaanza kuja Mwenyezi Mungu markas uyano halaka bomsi halaka mtikola bunya kumera katongoro mwiro mtikouja Adam ya kula bunya hati kumera mwenye kamtumira malaika na kumera Adam kabla mwesigo na mtaiki kwa taika Adam ni haja wa bosi wanakongomero hano aresi wanakomero kwa dena kuisa kama mvuha ya bosi anajo manake Adam katozwa haja kataikomti Wavena wetika saka meliomo saka meyeza saka menjemala kwa maana tumbuke kwa maana tikes aluminia atego saka atego risasi kwa maana siku ngola lakini aliomo saka meyeza na imbisi kana ku kula ma saka menjele haidi manaki la viraho hawa mtuja kuomera maka haidi manaki la viraho maka alion vere marka lazima atasaka Nintuja mwili aitu hundu wayano marka komera hivyo marka ona mwili kwa hivyo marka wavera sababu yake hawa ndipo salia meire nijo wangusia sababu yake na kongomero hano sababu ya mwani Adam pa gomero hano kataikomti toi fazallahuma kawatereza marka ash-shaytanu shetani kawatereza marka عنها آدم نهما كواتريزا خجرما كوسما فأخرجهما كولا مصويد مما مهاري كان في هجناوير ميجانا كاكاوا ميجانا وهي خجرما معذاب بيسمك أبنغا في نمرك وقلنا شمغما في نمرك اهبدوا ترمكاني مرك بعضكم بعضين ينجوا عدمون حاوا لبعض إبليس ترمكر بعضكم يا أوليو يدمون حوا لبعض يا إبليس إيه بينو ترمكاني ويانو لا وني ميجانا مرك فصار ميجانا بعضكم بعدين يجوا لبعض نبعدين إبليس مرك عدوا لكم وكان دوريو مرك عدوا وكان دوريو لكم عدوا إبليس مرك كان دوريو في الأرض هم سانغا مرك اهبدوا في الأرض مرك تنهم سانغا ويانو طيب بعضكم لبعض عدو نقرأ بعضي جنانا بعضي جنا وكان بعض مرك كل مرك في الأرض هم سانغا مرك
mustaqirun namke kale mak muda tu mata ila hin muda sio mtali sana mak ya na marka abule miaka ikubwa miaka kuanzia miaka ya karne ya kubwa mama kidogo toafa lakini watu zamani naona khairi wayana kama nabii Nuh ana miaka mingapi Nuh kafa miaka 1000 bokolo chenda na mirongo mishano Adam kafa nabii Nuh kafa na miaka hiyo falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 ama miaka mirongo mishano igasiri kwa 1000 kaishi dunia hiyo Nuh lakini sumati Muhammad nabu ze mirongo 32 nasib mchumaga umatu wangu nabu mirongo 32 miaka nasib lakini wajamaa bi ahlu khair wa bula mwenga mara mboko kumnasha mirongo chena bula lakini kama mchuma bali ya umatu wangu mirongo 33 kama marka mustaqar wa mata ila hayma dunia ndani na makanda kidogo marka fa'azalahuma shaytan kama tereza fa'azalahuma kutereza kama tereza wa sambirhin osman fa kulonga wa fa'azalahuma kama tereza huma uswaidi الشيطان كما تنزع عنها حوان آدم فأخرجك ولاذا وما وصويد آدم من هوا مما كانت في هجناويري مكان الهجناويري نوكا يش نوكا راحي سيدا قال أبا شيطان وقلنا منذ كما شو كما في مرك اهبطوا تري مكالمة بعضكم لبعض بعضينا بعضيا يوم مرك عدوا لكم nyaruliwe nyumba nyuwe iblisi ya kumunga na iblisi na nyuwe ya kumunga ni mala fil arli wa rujo maka sihalo mare aduli haje komsanga marka tane komsanga marka marka manisha marka wakati jana yikulo wa Adam na Hawa na jana kulanga marka sajana hasimala kwa hiyo wataruka somsanga na chikulanga wakati mchipilicho kitu Adam na Hawa na mamita haikuwa chipilicho na kulanga baka mwatereka somsanga tena somsanga waka baadhi nao ni maduli kwenyu adu wallakum maduli kwenyu nyuma iblis akwa kumwala nyuma male miadamu shetani akwa kumwala amwaza tu nanya kwa kumwala mashetani wayano mamkoma kumunga male aduli wenyu fil arli wa aduli wana saraja na ngumale hasomsanga mustaqarun makani maka wa mataa ila hin mda kidogo na mkakana kidogo dunia ndani fatalaqa adam maka kalagala marka min rabbi Mwenyezi Mungu wake maka kawzato kama ya rabbi fatalaqa adam marka kawiya wa kalagato ba wa rabbi Mwenyezi Mungu wake kalimatin kasala kilma Mwenyezi Mungu wake fataba alayhi numa tobaki marka niyo kubali Adam tobaki kubali inna Mwenyezi Mungu huwa huja huya at-tawabu kubali toba ar-rahim mwenye nambazi nyingi tayeb fatalaqa marka kamla gaza huyano Adam min rabbi Mwenyezi Mungu kamla gaza Mwenyezi Mungu kamla gaza Adam huyano kalimat wa kilma marka kamo kwa na kilma Adam akakuvulato fatalaqa Adam akakawiya marka Mwenyezi Mungu wake au min rabbi Mwenyezi Mungu wake kawiya na marka kawiya na kilma marka za dua kalimatin kawiya na kilma za dua fataba alayhi kilma maza kutubia tobia Mwenyezi Mungu akikubali wa innahu Mwenyezi Mungu mwenye هو الذي التواب من يقبل التوبة الرحيم من يكون عريسا فتلقى آدم كقوي من ربه ومزموات كلمات كوي كلمة فتاب عليه من هناك كلمة آدم كتوبي فتاب عليه آدم كتوبي من هناك كبالي إنه من يزم التواب ليجان بايو قبل التوبة الرحيم ونزلوا عما يجاكم على السماء هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Abdurrahman. Aje huire bamayan. Nangka ngojo huire bi. Nambani dia di Kaira. Wallahi bila jumlah karam. Mahmud ya mana kau? Mahmud. Mahmud. Kupira. Wakaku gona ku. Oye, mau kasar ya. Tadi nggak tahu. Saka kazi yake ba. Kompyuta ni dari kodi hivi. Yeah, please leave a message. Mahmud, am I quite on? Sheikh, no problem. Chija vi madako bila shaka. Taingire mwa YouTube we. hasa bangoyo atarabia usi. Kajani mkono na simu. Wallahi kazi na. Wewe kwa hasa bila kunyumba mauta hata mwana wa vera ake mbangoyo asombo wako no. Hata akenura hapo ile. Mahana ama simu za vera kazi hana simu za kunyumba ma. Ina simu yake ndoma. Muride yumo. Nguya kuonga na wewe. Muride mia. Eko asana sana. He's sleeping. Ajib wallahi na kazi. Maybe can call my way. Don't worry. Please leave your message for 5173036824. Kasar. No problem. Wahaga. Naona hagoni rema mimi. Itakuicho ni ene volta nyano simita. Nekar mucho ni Dengan nyumba bi. Bone vega. Chumbuke Nenda kuna kagon. Kuna kagona kwa torome. Asana Boni leo. kasar ile ile. Sheikh sauti ndio chana na unazozinga tu. Wale madakuru. Hapana. Lazima. Au mimi record ya kujerama YouTube. Tajira. Sina account mimi. Kurekodi mia. Record. Yose. Yeah. Urekodi na mwani. Mwe tarimia. Tanya. Ina slide show. Slide show ya mbona. Mwe YouTube subtitle kana picture vikingira. Asema. Yeah, sasa hivyo. Yete singane mwenye tikamia ongo sio. Mama kaneva inakosheka na Asia kwa siku chuma isero.
Kenapa ya? Kenapa sih kamu dia kenapa kena tahu gua nak? Ya kau nak jadi gua mau itu, masyaallah. Maybe I got them. Bangun na ito sabi ng ko chon. Aga ito masih was chuklo mereka tu sekolah masih tak bulan beho yo. Ko chon is I know. Tafsiri makana na kamera ni bot. Tafsiri na kamera ni ili tu lah. Kamera mbani? Kamera kusi kena curi bot. No, blah blah. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. No, sekolah huma. Nanga hano Sheikh. Eba buda hano manga. Tak sama kaya. Neba. Kau nak mahu tu. Ah? Nak mahu tu orang kau. Akan dipata kuwi. Masa jangan cakap sama nak kalau mau ini lah, macam ni. Kalau soalnya aku mau uzur, so mau cuci uzur aja tu tak sedar. Iya. Kalau macam soalnya. Oh uzur mana? Kita kena ada di mana aja. Ada pun lima. Kata kena di situ. Pasang sumber merah nak. That's fun, not scary. Parang mo mo YouTube. Parang mo YouTube. Yeah. والله خسارة. No. I know. Interesting. Wallahi. Please leave your message for 51730368824. Wala kang patan cindadi. Sama aja dah. Please leave your message for Nah, 51730368824. Ya soalnya food maka inshallah aku waktu kalau makan cepatane movie. Saja ni kalau usus kuasi mana? Samson do. Sahan masalah tu ni dia sahan pakasan ni sama. Okay. Isa ni dia sahan ni. Inshallah nanti ngiren. Isa aku. Aba. Ngira sahan ni kami konyo ko sahan ni ko bang zero sio ko sasha. Ya. Hello? Naga Isa. Kwa bangano kwa sio kwa bangano kwa. Why are you the only one who got fired on? Shut up. Doesn't she look different? Look at her. You look different when you're sleeping. They're not even clear. They're supposed to have the dog with them. It's not a dog. There was a dog. You fire? When the other guy was like acting cool when you're not. You couldn't get past. You're so slow.
An hour. Foto. Hawa zana kuzikula. Zana ukagona. Haya, wewe mtu nani? Changu. Usoe. Zana kumdodo. Swag in foto ko lang kas. Haya kagoneni nkilo. Come on. Madison on this side. That's my vista. Last time I could tell you on something. He was like, you came, and I gave you a cake with no poison in it. Запусти звук. Huh? Sí. You know. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من